Guhaye ikaze mu biganiro bya Top News TV, nizere ko umeze neza aho uri hatandukanye. Reka mubwire ko General Retired Fred Bingira yatangaje ko umutekano w'igihugu urinzwe ku buryo abahora bavuga ko bashaka gufata igihugu badateze kubigeraho, kuko ngo gufata u Rwanda atari nko gufata ihene. Yabitangaje ubwo yatangaga ikiganiro mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi cyateguwe n'ibigo birimo iki gihugu cy'imisoro n'amahoro, urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta na komisiyo y'igihugu y'amatora. General Retired Bingira yavuze ko kuva mu gihe cy'abacengezi hari abahoze bavuga ko bashaka gufata igihugu, batangiza intambara bashaka gukomeza umugambi wa Jenoside bari batangiye, ariko intambara ibananira hakiri kare. Ati hari amashusho yigize gutambuka abacengezi bariza Kamanyora bitoza bambaye amashara, hari indirimbo yavuga ngo rwigere urunsubize ako kanya, ngo bagomba kugaruka bagakomeza Jenoside ariko byarabananiye. Hanyuma General Retired Bingira yavuze ko hari abaherutse kuvuga ngo barashaka gufata u Rwanda ariko n'amagambo gusa kuko ntabwo babishobora. Yagize ati n'ibigambo ngo uraje igiye gufata u Rwanda se urarufata n'ihene? Ni igihugu kiyobowe na Fande, ubwo yavugaga Perezida Paul Kagame. Ariho abakibeshyaho bazakibaze ababigerageje. Abacengezi bari bafite imbaraga bava ku Gisenyi bagera ku Kirenge, ariko icyabakubise ntabwo bakizi. General Retired Bingira yavuze ko muri icyo gihe igihugu cyari gifite intwaro zidateye imbere, abasirikare barwanisha imbaraga gusa. Ati iki gihugu ni igikinishwa. Yavuze ko muri iyo ntambara hari abantu bahise bajya mu mihanda bajya kunywa inzoga, ariko bakavuga ngo bafashe igihugu, ariko mu gihe gito umutekano uragaruka. General Retired Bingira yavuze ko kuva muri 1994 FDLR yagiye mu ishyamba kandi n'ubu igihari. Agize ati ikibazo cya FDLR ntabwo ari umubare, baba batanu baba 10, ikibazo cya FDLR ni ingengabitekerezo bafite. Ya ngengabitekerezo yuzuye uburozi niyo barimo kwigisha abanyarwanda, noneho bakagira n'abandi ubu bayinjiyemo noneho bayishyigikiye, ari mu Burundi ari na Kongo barashyigikiye rwose. Yavuze ko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga aho umusirikare yihanganira ko mugenzi we bamukura mu modoka bakamubaga bakamuteka azira uko asa bidashoboka mu gihugu cy'u Rwanda. Ngaho nguko. Hanyuma reka nongere mubwire ko Kaminuza y'u Rwanda ishaka kongera kwigenga cyangwa se iri gusaba kwigenga. Ubuyobozi bwa Kaminuza y'u Rwanda bwatangaje ko kugira ngo itange umusaruro haba mu burezi, mu bushakashatsi, ikeneye ubwigenge bwuzuye ku byerekeye ibikorwa ikora, ndetse no mu gushaka abakozi babifitiye ubumenyi bukenewe, kuko inzira zisanzwe leta ishakamo abakozi zitabaho uburenganzira bwo kubona abo bifuza. Kaminuza zifite ubwigenge bwuzuye ziba zifite ububasha bwo kugena ikoreshwa ry'ingengo y'imari, gushaka abakozi no gukora ubushakashatsi bugamije iterambere no kuzana impinduka zikenewe mu baturage. Umuyobozi wa Kaminuza y'u Rwanda Profeseri Kayihura Didas Muganga yatangaje ko ubwigenge kaminuza ikeneye buzayifasha kubona abarimu bari ku rwego rwifuza kandi bagatanga umusaruro mu kwishakamo ingengo y'imari no gukomeza gutungwa na leta. Yavuze ko buri munsi nibura haba hari abantu bagera kuri 20 basaba kujya kwigisha muri Kaminuza y'u Rwanda. Ati yanyuhereje ibyo yakoze, ubu naribonye bwenge narasesenguye, iyo mbonye bihura n'ibinyeneye nagombye guhita mubwira ni uzaboneka ryari, urashaka ibiki, nyenda kubonaho iki. Naho ubundi iyo bibaye bisanzwe ushaka kujya muri gahunda y'abakozi ba leta uramamaza imyanya, uzamamaza hehe? Ninde ubishaka? Ninde uha amasezerano y'akazi? Niba undi amasezerano y'akazi arangira mu mezi 2 ataha, nutegereza kujya gushyira imyanya ku isoko azagucika kandi ubumenyi bwe ari ubukeneye. Profeseri yavuze ko ibi nta kibazo biteye ku bene gihugu, kuko nabo baba bafite inshingano yo gushaka ubwo bumenyi kugira ngo babahamagare muri kaminuza zo mu bindi bihugu. Yarari kugaruka kuri kaminuza zigendera ku bumenyi. Nshobora guha akazi wowe umuntu uturutse muri Australia, ejo nkazana Umushinwa, ejo wundi nkazana Umunyamerika, kuko icyo nshaka n'ubumenyi ntago ari ubwene igihugu. Profeseri Kayihura yavuze ko mu gukora ubushakashatsi bagorwa no kubona ibikoresho by'ibanze bihagije kubera guca mu nzira ndende, ariko n'amategeko agenga amasoko ya leta atuma hagize ikiyongeramo nyuma kugura ibisabwa mbere bitagishobotse. Yakomeje agira ati hari igihe waba ugamije kugera ku gisubizo runaka wagera imbere ugasanga ntabwo ushobora
ntushobora gukomeza imbere ahubwo urerekeza ahandi. Ubushakashatsi niko bukorwa. Iyo ukurikiranye ya gahunda isanzwe y'amasoko uba wamaze gutakara. Iyo kandi ivuga ko mu gihe baba babonye ubu bwigenge byatuma ibikorwa by'abashakashatsi bayirimo byinjiza amafaranga menshi bikagabanya ingengo y'imari ya leta. Mu ngingo aya 57.49% by'ingengo y'imari yora ikomoka muri leta, mu gihe 24.7% ava mu bikorwa by'iterambere bya kaminuza, naho 17.8% bikava mu bandi bafatanya bikorwa. Profeseri Kayihura avuga ko nubwo baba bigenga bakomeza kubazwa inshingano bakora n'imikoresherezwe y'umutungo, ariko byakozwe mu buryo bugezweho buteza imbere uburezi n'ubushakashatsi. Reka mbashimire, nitwa Patrick.